E ngā iwi o te motu nau mai, tau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake kāre he tangata kē atu kua pāngia e te mate uruta. Nō reira ko tahi mano e whārau iwa te kau mā whitu te tōpūtanga tūroro. Toko rua ngā tāngata kai roho hipera. Ko tahi mano e toru rau iwa te kau mā waru ngā tāngata kua whakamaui ake i te mate. Ko tahi rau e ono te kau mā ono ngā uri Māori, e waru te kau ngā uri Pasifika kua pāngia. Nō reira e rua mano e warurau toru te kau mā iwa ngā tāngata i whakamātauhia i nanahi nei. Nā, kāre tonu te tangihanga e whakaaetia i raro i te taumata o hiti tuarua, me te tū o ngā pihi o wētahi mātanga tikanga. E puku ana ngā rai o AHORANGI pou TEMARA raiwa ko WINSTON, e aro kore no te kāwanatanga ki ngā aratohu i tonoa e raiwa mo ngā tikanga tangihana i raro i te taumata o hiti tuarua. Mō te roa ngā ke kia whakawhiti mata o rā atu tātou ki tā tātou karere kia Kereama Rights. Kereama, nā te aha i puku ai ngā rai o aua mātanga tikanga rā? Wikitoria, taumata tua whai whakakorea ngā tangihanga taumata tua toru ka whakawhānui hia ki ngā tāngata te kau ana. Kaore e rereke ake i te taumata tua rua ahakoa ko tahi rau tāngata e whakaetia ana ki roto i te whare pikitia. Nā i whakapātu te manatū haura ki etahi mātanga pēnei i AHORANGI pou TEMARA ki te tiro ki te whakaero i wēnei momo tikanga. Ko ia i tū ai ngā pihi nā runga i te aro kore o rātau ki wērā momo kōrero o tira ki ngā kōrero a ngā kai tiro tūpāpaku. So this is the closest I'll get to an open casket? That is the closest to the open casket. He tikanga tūkino whānau, he whakapirau puku. We've had kids miss out on coming to see their mama or their papa or their kuia because they're not in the same bubble as these 10 that are coming up. It's cruel. Ko ia tā ētahi o te rā ngai whakatika tūpāpaku kei te mura tonu o te ahi. We understand that our people are frustrated. We've had them swear, we've had them kick things, throw things, bang things, and that's just out of sheer frustration. I raro i te taumata o hiti tuarua, ka tuwhera ngā wharekai me ngā kawheng ki te kotahi rau tāngata i te wā kotahi. Engari anō te tangi tūpāpaku, e herea tonu tia ana ki te tekau tāngata. We did think about whether or not there was a way to do things differently. And again, as I look around, I think we can see that actually everyone's struggled with this globally. But probably what people have otherwise also seen is that there have been outbreaks as a result of funerals around the world too. E mate kiri ana AHORANGI pou TEMARA. Kei te tino kitea te he, o te kotahi rau ki roto i te pāpara kāuta, o te toru te kau, ki runga i te whina hutu pōro, tuki ai, rere ai te toto. I nā hoki i whai wāhi atu ia ki te rōpū mātanga tikanga Māori, i pōhiritia e te mana tū haura, ki te tohutohu i te whakairotanga o ngā tikanga. Ko ngā tohutohu tuatahi, ko tahi rau tāngata ki te tangihanga i roto i te whare, 5 rau rānei me nā kaiwaho. Ka taka te kaute ki te kotahi rau ahakoa kaiwaho, ahakoa rānei kairoto. He pai kia mātau tērā. Engari i te mutunga iho te aroa e te rūnanga whiriwhiri matua. E whakaponu ana pēr te kāwanatanga, mea nā piha Māori, kai tohutahu Māori, kāre tāia e tātou. Kei te tino whakaiti tērā i te māramatanga o te Māori. Anō nei whakarite ana mo te tangihanga, tuanga huru mā waru i raro i te wā noho tapu, he ino e tā FLAVELL. Please change it and make us equal like everybody else. O tia ke kaore anō kia huraina te whānuitanga o ngā tikanga, engari kei te rongo kē ngā kai tiro tūpāpaku i te taumahatanga. E hoa hei āpiti atu ki tērā, kei te ahuarangi rua tonu te iwi mo te ahua o te tekau tāngata mehemea, ka kapi i te tekau tāngata rānei i te wā kotahi i whiua tērā pātai ki te pirimia i te rangi tonu nei. If you do have someone who is lying at marae and people are coming in groups, then yes, that is something that could be managed and would be within the guidelines that have been set. Hei āpiti atu ki tērā kōrero, i tuku kōrero mai te rōpū whakakaupapa urupā i te ahi pō tonu nei e whakahe ana i tēnei o ngā whakatau me te aha ko te tūmanako hei ngā rangi tata nei whakaoko tia ai wēnei kōrero e te kāwanatanga ka panoni tia rānei tēnei tikanga kia hāngai ki ngā hiahia o te iwi, Wikitoria. Kereama Rights, tēnā koe e nā whakamāramatanga.
Ahakoa te tūtaka rereu ao wētahi ngā hapori Māori, ai tā te Premier tuarua tā Winston Peters, tērā wētahi atu e pūarohana ki te kāwanatanga me tō rātau mārama ki te uaua o ngā whakatau. I tana tū ki mua i te aroaro o te hunga pāpāho i tēnei rā, ka kōrero a Peters mo te pae tata o te kāwanatanga kia noho uru tā kore a Aotearoa. Look, it was put very well by a undertaker this morning on a program that we don't always listen to, but it was Morning Report. And he deeply sympathised with the government because he talked about the tragic personal and emotional circumstances. But the number one desire of people who attend a tangi or a funeral is to emotionally connect by embracing other ways of making a connection. And he understood that. He was saying that. And so, you know, for once I heard from an industry, someone who understood why the health department and the government is concerned. And we hope to get out of that situation as fast as we possibly can. But right here, right now, the funeral circumstance was so difficult. E tōtara wāhiru āna ngā whakaaro ki te whakatau a te kāwanatanga kia te kauanake ngā tāngata ki ngā whare karakia. Nā tēnei e rere ana te pātai i ngā hāhi ka pēhea tā rātau tiaki a wairua nei te tangata i te wānoho here. Hai kōrero i tēnei take kia tahuri matao rātu tātou ki tā tātou karere kia Rukuwai Tipene Alan. Rukuwai, he hara ngā kōrero a ngā hāhi? Wikitoria te motu whānui. Kia mohio mai tātou koni atu i te toru rau ngā hāhi katorika i te motu i Aotearoa nei. Ka matu i tuku atu ngā tono ngā pihopa o te hāhi katorika. Ki ana āpiha te ki atu ka tāia te tūwhira tonu i ngā tatau o ngā hāhi e rangi kia kaua e koni atu i te tekau tāngata i whakaturengia e te kāwanatanga. Rereke anō tērā i te kotahi rau tāngata i tūponotia i te wiki ko tahake nei. Ka matu e mahi tahi ana te hāhi mihingare me te hāhi katorika i te tahireta tono kua tukuna atu ki te kāwanatanga kia āta pātai atu kia rātau kia āta arohai anō i ērā here kua tau ki ngā hāhi nā i tai atu ki tahi o ngā minita o ngā hāhi i te tai toke rau nei te pātai atu mō rātau whakaaro ki nei āhuaranga. Mihingare katorika momona pakipaki, hako te whakapono kakapi tonu. Initial reaction was, hoha, irritated and a bit sort of angry about it and frustrated. I thought that seemed at first to not make any sense at all. It was always about making sure that we meet together, and that's a big deal because, again, like when we come together in our way to a connection and we connect that back to atua. Me oranga kia tātou. Me au tonu mātu ki ngā tohu tuhu te kāwana, ngā huru tangata ke, o pai tērā kia mātou. E ai kēnei minita ko ngā mahi whakarau ora i te wairu o te hāhi, he mahi whai take. Spiritual nurturing, if you believe that there's a spiritual side to life, who says what's essential and what's not essential. It's everything to me. I really think it's everything. If you don't have that foundation, then what have you to build your life on? Hei te taumata tuarua ka tūwhira anō ai ngā whare kai me ngā whare pikitia, he oe kua whanga ngā hāhi kia whakawhānui ake I tō rātou hononga a wairua. Thought it was all doom and gloom till I met Zoom. I know that our whānau in our karakia, whare karakia are missing one another, and so again, you start thinking about, okay, then how can we connect back again if we're going to be locked down for longer? Some have really struggled with the Zoom thing. I think, initially I couldn't understand it, but apparently being filmed is quite stressful. Being recorded for some people, they just don't like the idea of somebody watching them. He nui ngā paronitanga e rangi e pūmau tonu ana I nei minita, kia ora rātou whakapono. At home, happens on the street. Wherever we are, we should be trying to, lift one another up. And I like it when people have a whakapono or have a whakaaro, they stand for something. Where if you don't stand for something, you accept everything. E wānanga na ngā hāhi puta noi, te āhua o te mahi I te taumata tuarua.
Kia mōhio mai tātou I puta ngā kōrero I te pihopa Brian Tāmaki. Ka tū tonu tana hahi a tēnei rātapu, ka tūwhira anō ngā tatau o Destiny Church ki ana āpiha, ki ana mema, kia timatai e rā kauhau Wikitoria. Ruku ai tipene Ellen e mihi ana ki a koe e nā kōrero tēnā koe. E toru ira iwa piri o na tāra ka whakangaua e te kāwanatanga ki te rāngai hauora. Ka puta tēnei whakapuakanga e ruara I mua mai te tahua pūtea mō te tau nei. Ka mutu koe nei te whakangaotanga nui katoa kua ki te ā ke te rāngai hauora I ngā tau te kau neke atu. Kei a Regan Paranihi te roa ngāke. He rautaki kei te manakotia ka taunaki te rāngai hauora o Aotearoa. If there's one thing that COVID-19 has shown us is that having a strong, well-funded health system is critical to the well-being of New Zealanders. He puna pūtea tēnei kaore tōna rite I ngā tau, te hua o ngā tau mahatanga o te wā. We've been determined as a government to put more money in. Ka whai hua hoki ngā pūnaha hauora o ngā hapori mai tēnei whakaihi-ihi. Roughly 40% of the funding that goes to DHBs goes to services in the community, things like pharmacy, aged care, primary care, community laboratories, Māori provider contracts and the like. So some of that money does feed into those services. Nā te hua ke tōnei, kua kitea I te hirahiratanga o te oranga tonutanga o te rāngai hauora. Recognising the priority of making sure that we have the money set aside so the health system can continue to deliver the care that New Zealanders need. Heoi, me tāria tonu kia kitea he panonitanga. It will take a long time to address the structural deficits that built up over the last decade. E iwarau e warutekau miriona tāra ka whai ngā puari hauora I a tau mō ngā tau e whakei tua. He mea tautoko I a rātou kia whakawhanake I te taha pūtea me te taha haumanu. Regan Paranihi, te Ao Māori.